kuri izi itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka turimo wa 2026 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashize hanze ibyemezo byazo zigaragaza ko zafatiye abasirikare b'u Rwanda RDF Rwanda Defense Force ibihano ndetse n'abandi bajenerali bane bagiye bayoboye ingabo no kugeza kuri Special Force. Ibyo bihano rero byongeye kugaragazwa nk'u Rwanda nk'ibihano bidafite ishingiro kandi bitanakanganye cyane kuri guverinoma y'u Rwanda nk'uko byatangajwe n'abayobozi bayo kugeza no ku muvugizi w'u Rwanda ndetse ndavuga Yolande Makoro yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijya gufata bino bihano zabogamye, ariko nanone Leta ya Kinshasa yagize igitangaza kuri ibyo. Kinshasa yishimiye ibihano byafatiwe guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko ndetse ngo u Rwanda igisirikare cyabo barenze imbibi bakavogera ubusugire bw'igihugu cyabo, bityo rero bakaba bagomba kuhava. Mu gihe kandi ibyo ngibyo byabaga ni nabwo mama 23 nayo yongeye kwibutsa Leta ya Kinshasa ko intambara izakomeza cyane ko nta masezerano bigeze basezerana na Washington DC cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gusohora ibyo bihano byafatiye igihugu cy'u Rwanda ku basirikare barwo n'abajenerali bane, ubwo ndavuga abofisiye bakomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda Rwanda Defense Force, bongeye gushyira hanze itangazo ryongera gutanga umuburo ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse banagaragaza n'ingaruka u Rwanda rugiye guhura nabyo, ndetse harimo nko kuba u Rwanda rudashobora kuzongera kwitabazwa mu bihugu nko kujya kugarura amahoro nk'uko bimeze muri Central Africa ndetse ibihugu birimo Sudan ukazamuka muri Mozambique. Ubwo bufasha bwose u Rwanda rwajyaga rutangwa bishobora gutuma ingabo z'u Rwanda zose zagiye mu butumwa bw'amahoro zisabwa gusubira mu bihugu byazo. Bikanavuga ko kandi zirangabo zishyurwa mu madolari bitewe n'uko u Rwanda ibikoresho rutanga, imyambaro rutanga n'ibindi byose rutanga biva mu Rwanda byoherezwa zirangabo kugira ngo zikomeze ubutumwa bw'amahoro. Bikagaragaza ko rero u Rwanda narwo rushobora kongera kubura bimwe mu bintu cyangwa se kubura muri ubwo ukora zimwe muri mission nk'izo ngizo zari zifitiye inyungu igihugu muri rusange n'abasirikare muri rusange, kuko amafaranga menshi yavagayo yinjiraga mu gisirikare cy'u Rwanda ku buryo n'abajyaga muri ubwo butumwa bw'amahoro iyo bavagayo buri wese yabarirwaga agaciro karenga miliyoni 15 yazaga yibitseho ku mufuka, aribyo bishimita ngo yagiye i Darfur. Bazi ko umusirikare uhavuye rwose azana ifaranga bitewe n'uko nyine aba yagiye kwishyurwa mu madolari kandi yishyurwa na ONU iri kumubarira agaciro ko hejuru k'amafaranga ari hejuru. Nibyo bita za Darfur cyangwa se mu butumwa bw'amahoro, uhagiye baba bazi ko azagaruka yahindura ubuzima, kandi koko biba ariko bimeze. Bivuze ko u Rwanda twinjiza akayabo k'amafaranga menshi cyane mu butumwa bw'amahoro, hari baba bagiye abasirikare bo hanze, none se bashobora gusabwa gutaha bakagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda Rwanda Defense Force ntikizongere guhabwa misiyo. Ese mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mama 23 yagumye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakora iki? Wibutse ku munsi w'ejo ni nabwo twari kubagezaho amakuru y'ukuntu abasirikare b'u Rwanda ndetse abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakiriwe cyane na perezida wa cya gihugu Antonio Felix Tshisekedi Tshilombo, ndetse bikavuga ko bari kujyana ibiganiro uburyo bw'ubwiru cyangwa se uburyo bwinshi, kandi ibyo biganiro bigaruka cyane mu kurangiza intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gufatanya kw'ibihugu byombi mu bijyanye na gisirikare. Bivuze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuzareba ibihombo byatewe n'intambara ya Iran ubwo bayirasagaho amato yayo, indege zabo byose bikaba byahagombera, igashaka kuzabyigaruriza muri Leta Zunze Ubumwe, ikashaka kuzabigaruza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amabuye y'agaciro kugira ngo izongere ibone imbaraga zo gucura ibindi. Dore ko biriya bikoresho birimo birangirikira muri Iran biri gusaba amafaranga menshi cyane cyangwa se byarakozweho n'amafaranga menshi cyane, ku buryo kubitakaza kiba ari igihombo ku gihugu. Bisaba rero izindi mbaraga zitoroshye cyane ndetse imbaraga zihambaye kugira ngo hongere hakorwe izindi ntwaro zimeze nk'izangiritse, dore ko no kuvuga ko buriya bwato bwabo bwa Lincoln nabwo bushobora kuba bwaragizeho ingaruka, ndetse nabwo bushobora kuba bwarashweho ndetse na ziriya drone za Irani, ndetse no gukoresha intwaro zidasanzwe cyane. Ku munsi w'ejo rero nibwo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bari bagiye kugirana ni ibiganiro by'ibanga, dore ko uwahoherejwe cyangwa se umwe mu basirikare ba Amerika ukomeye cyane akaba afite ranka rya general yitwa Dagevin R.M. Anderson, akaba ayobora igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika, United States African Command cyangwa se AFRICOM.
akaba rero yarakiriwe na Perezida Antonio Felix Tshisekedi ndetse mu biganiro by'ubwiru bagiranye. Biravuga ko mu byo bagiranye no kunoza ubufatanye bwabo mu bya gisirikare, gushyiramo imbaraga nyinshi cyane mu guhangana na M23 ndetse no gukoresha uburyo bugezweho bw'intwaro zigezweho nka za drones. M23 n'ubundi yashatse kwivugana ikoresheje uburyo bwo kuzirasaho ariko bikaza kurangira bitayihiriye, dore ko na drone zose enye zoherejwe zanashinzwe ko ari z'u Rwanda zahanuwe zikiri mu kirere zirimo ziravogera ikibuga cy'indege cya Kisangani ku Bongo. Ibyo ngibyo byaje kurangira rero gisenyi. Niki Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zaganiriye na Leta ya Kinshasa? Ngo ndavuga igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaganiriye na Kinshasa. Niki Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje gufatirwa cyangwa se gukora ku Rwanda nyuma y'ibihano byafatiwe rwose bikagaragaza ko nta n'ikintu na kimwe bisobanuye. M23 yatangarije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko amasezerano bagiranye hagati yombi yajyanywe na guverinoma y'u Rwanda ndetse na guverinoma ya Kinshasa, ariko betagize bagirana na M23 itigeze ishyiraho umukono wayo. Niki biri buze gusobanura, niki gute biri buze kugenda? Nube kure yacu cyo gusaba no kuba tabakorera Exafifo News uravanga asobanukiwe akantu ku kandi n'ingaruka z'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zafatiye igisirikare cy'u Rwanda muri rusange. Ku itariki ebyiri zo ku kwezi turimo ngo ndavuga kwezi turimo kwa gatatu, ndetse nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashize hanze ibihano zafatiye u Rwanda, ariko ku itariki 3 ubwo hari ku munsi w'ejo. Uyu munsi turi ku itariki enye kino kiganiro gikozeho zo kwezi kwa gatatu, nibwo abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika badasanzwe harimo n'uyu mu General Dagavin Anderson uyobora igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nanone mu cya Africa United States African Commando AFRICOM, ndetse yamaze kugera i Kinshasa. Ubwumva tugiye kureba ibyo baganireho. Noneho uyu munsi nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize hanze itangazo ry'ibyo igisirikare cy'u Rwanda kigomba kugenderaho no kwitondera, kubera ko bishaka kuza kuba bibi mu gihe baba barenze ku masezerano cyangwa se kugumya kuvogera ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubane neza kandi ku kandi icyo usabwa no kubana nanjye kugira ngo utazagombye kugumya gucikwa byinshi. Ndagusaba gukanda like niba ntacyo gutwaye, ndagusaba kuza gukanda subscribe kuri no YouTube channel ya Exafo kugira ngo tujye tubana kuri no chain, kandi ndagira ngo nanone ngusaba ikindi kintu gikomeye cyane, ujye bitekerezo byawe muri comment kugira tumenye ibyo utekereza kuri no ntambara, kuko ni by'ingenzi kuri twe ndetse n'abandi bose bashaka kumenya iby'aya makuru. Twihuta cyane twigire ku by'ibihano byafatiwe u Rwanda. Ku itariki ebyiri z'ukwezi turimo kwa gatatu 2026 nibwo mwumvishije amakuru nyuma y'itangazo n'ubundi yari ryagiye hanze rivuga ko guverinoma y'u Rwanda yarahamagaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikabasaba ko bahagarika ibihano babicishije mu musenateri witwa Graham, ndetse biranemezwa bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda bipostinga ko ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihagaraze. Ati harimo n'abavuze ko Leta ya Kinshasa ikamye ikimasa rwose kubera ko ibyo bihano bye byamaze gutekerezwa ko byahagaze, ariko siko byagenze kubera ko nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi zanamaze no gutangira kujya kurwana muri Iran. Ku itariki ebyiri zahise zitangaza ko u Rwanda rwafatiwe Nubwo batangaje ko u Rwanda rwafatiwe ibihano na Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse nk'uko biri gutangazwa ati kandi ivyo bihano byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force RDF. Si ibyo ngibyo gusa ahubwo kubera ko ibyo bihano n'ubundi byamaze no gufatirwa bamwe mu bayobozi bagera kuri 4 b'imbere cyane, ndetse binavuga ko aribo bashobora kuba bihishe inyuma y'ibyo bihano. Dore ko byo bimeze. Ariko Werurwe ku itariki ebyiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force ndetse n'abantu 4 b'abanyarwanda bakuru kubera uruhare rwabo mu bibazo biri bya politiki mu mutekano mu karere, cyane cyane mu ntambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bihano byafatiwe igihe kinini, ndetse bitangazwa ko ibi bihano bihagarika imitungo yabo iri muri Amerika cyangwa se kubuzwa kujya muri Amerika, visa ban, asset freezer. Abantu 4 kandi birebwa n'ibi bihano mu itangazo rya Reuters naryo ryemeza ayo makuru. Biro ntaramakuru cyangwa se by'ibiro by'abanyamerika bivuga ko kandi hari abantu 4 b'abanyarwanda ndetse n'ikiringo kimwe cy'ingabo bashyizwe kuri liste y'ibihano, ariko amazina yabo ntiyashyirwa hanze. Uzi ikintu gitangaje no ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ibihano ziri gufatira u Rwanda bitararangira, kubera ko n'ubundi n'ibindi bihano bizaza mu gihe batikomeje kurenga ku mabwiriza yabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ko basaba ko ingabo z'u Rwanda zavana ingabo zabo, cyangwa se u Rwanda rwavana ingabo zabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda mu kubasubiza bavuze ko biteguye kuzavana ingabo zabo aho ziri,
ariho hose, ariko mu gihe leta ya Kinshasa nabo yashize mu bikorwa byo baganiriye n'ibyo basinanye byo gusenya FDLR burundu. FDLR yatangaje ko, cyangwa se itangazo FDLR yabonye ko nanabibonye no ku gitangazamakuru nabonye na Rocky yabikozeho, Rocky muramuzi, Rocky Entertainment, nawe nabonye FDLR yagize icyo bivugaho ndetse nagaragaza ko nta hantu ihuriye nayo na leta ya Kinshasa, bivuga ko irwana kwayo kandi nazo ari inyeshyamba zirwana no kwishura kwizana, bigaragaza ko ibingibi bishobora kuba imipango ikomeye cyane kandi atari ibintu bibuze kuza koroha komande zombi. Ese guverinoma y'u Rwanda iraza guhara yemere gushyira intwaro hasi ivana abasirikare bayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigaragare nk'uko bavuye mu mujyi Uvira mu rwego rwo gutinya ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se u Rwanda rurakomeza guhangana kugeza kuri finali ku munota wa nyuma, cyangwa se kubwo no gupfa no gukira. M23 yose kugira ngo ize kuva mu bice byose yari yarafashe nk'uko byatangajwe cyangwa se bimura bisabwa na leta ya Kinshasa, iraza gushyira intwaro hasi, dore ko nayo yihagaze ikavuga ko atari bigeze bakorana amasezerano, bityo rero nta n'impamvu y'imwe yo kubakanga. Ati twebwe nta masezerano twakoranye na Washington DC, ariko sinzi impamvu n'imwe ihari yo kudutera ubwoba. Tuzakomeza ibikorwa byacu n'ikimenyimenyi. Ku munsi w'ejo yinjije abasirikare barenga 1500 ndetse bose bakajya kurwana hariya muri M23, bigaragaza ko leta ya Kinshasa igifite intambara nyinshi zo kurwana n'aba 23, dore ko ba 23 naso yitangaza ko izakomeza guhangana n'igisirikare cya leta ndetse n'ihuriro ryabo ribafasha mu gukora intambara umunsi ku wundi. Aha ibintu ntabwo byoroshye cyane. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraza gukurikirana ibyo bihano se byafatiwe u Rwanda. Mwibutse ko isi yose itinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo muvuze nabi cyangwa se ugashaka guhangana nazo, babanza kugufatira icyambere, bagufatira ibihano ku bukungu. Iyo bagufatira ibihano ku bukungu, ibintu byawe bimeze nabi, cyangwa se biba bisobanuye ko bitoroshye. Abarwanyi 1518 bagize ingabo zidasanzwe zidakorera ahantu hamwe, Mobile Special Force z'ingabo za FC23 zitwa RLC barangije ku mugaragaro amasomo yabo ku itariki 2 Werurwe 2026 Irunga mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abangaba rero ngo nabagiye guhangana na leta kugira ngo bayikure ku butegetsi. Kandi none Trump yikomye igihugu cya Espagne ku munsi w'ejo cyanze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaparika indege cyangwa se intwaro ku kibuga cyabo, bitewe nuko aho bari kuba barahashize ibirindiro byabo hahandi nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagakwiye kuba zararwaniye hose. Iran yarahasenya koko. Iran ntabwo ari igihugu cyoroshye cyo kuvuga ngo shoze y'intambara ngo birangije birangira gutyo ya. Ari intambara ibuze gukomeza kuba, nubwo batangaje ko itazaba igihe kirekire. Israel ntabwo yorohewe, biraraswaho kanavamwe batangira ko Amerika Israel yayishoye mu ntambara ubundi itari yabo. Imirwano rero ikomeye yongeye no kuba, ndetse yisubije MFC yisubije Kazenga ihindura isura y'urugamba. Urumva imirwano iracyakomeje hariya, rero ntabwo byoroshye. Sudani rero irashinja Ethiopia kwigabaho ibitero bya drone ku butaka bwayo no gutera inkunga imitwe y'intwaro. Bikomeje kuba biri ku isi hose, intambara zirakomeje kugenda zivuka. Reka tukomeze kubihanga amaso, tuze kureba ikigiye kuba. Reka tuze kureba icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri buze gukorera mu rwego rwo kugira ngo asoze intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko nabaho bari rwose ibintu bitoroshye habe na gato. Imana ibaha ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Reka dukomezanye n'ibindi biganiro byacu bya Exaf Info.